Football Titi Parjaruk Somsari Parukna ngai thavele don ta ila Football Khovela Malaysia an mual phova FIFA in anti diglo a Highland sak Malaysia hian an ramta na khel thei huang an zauna a ramdang mi an mani rama hun enge mochen oma Malaysian mi le sani na nei te chu an ramtan inlan an phal saka chumi kaltang chuan player thazoka ngai enge mozat an ram mingin an fe chhuah tira ma se chuta chuan an ram mi le sani na neya an report player pasari lai chu document dik lo mangin ramtan an khel tir ti FIFA in amu chuaka FIFA hian thaliam ta September thla khan heng player pasari document dik lo manga Malaysia ta na khel te hi a suspend towa poisa a choi tir boka chumi hnuwa an chungchang a zuina a an thiam lo na chian zualin FIFA hian thuthar anei le ta ani FIFA in atar landan chuan Football Association of Malaysia hian birth certificate dik lo mangin heng player pasari te hi an pi le pu te Malaysia a piang angin an reporta FIFA hian grandfather rule aneya chuta chuan player tu po an mani thla tu te a an nu le pa te emo an pi le pu te emo pian na ramtan anin lan thei dana oma chu Malaysia hian an hria a man tangkai po an tuma ma se dik lo takin an mang tangkaya anti dik lo Highland ani tathung ani heng player pasari te hi FIFA hian kum khat chunga tan a suspend phota Paul Sangkhazaria somsari a choitir boka a hremna chanber hi document dik lo an man na lai tak hi ani FIFA hian na zokin a hrem zuyang MT ero ala hriat lova tunari chuan kum khatata na suspend le sum choitir hi hremna an to ani tari Spanish left back Jordi Alba kum samthum paruk mi hian MLS season kal mek zoa in khel a chol san don ti a soi chiang ta Euro sangni sompania Spain champion team a tel Barcelona ta na Champions League no moi choi to hian tuna MLS club Inter Miami tan khel mekin Barca a teammate thin Luis Suarez Sergio Busquets le Lionel Messi tenen an khel ho meka ma se hetianga thutlungna asiam takawang hian an khel ho rei to don lawani Alba hian an ram Spain tan sangni somni pathum khan in khel achol sana Spain tan hian tum samkwa pathum a in lan man ram tan in khel achol san nuwa club lama hunenge mo chen la khel zui ma sela in khel chol san turin thutlukna asiam ta ani Jordi Alba hian Barcelona tan khan La Liga no moi tumruka choi mana Copa del Rey no moi tumnga choi manin Super Copa de España no moi tumlia choi mana UEFA Champions League le FIFA Club World Cup no moi tum khat veve a choi man bok Inter Miami tan hian supporter shield tum khat a choi towa Leagues Cup sangni somni pathuma khan a choi bokani Spain under 20 team tan Mediterranean Games sa sangni pakwa khan champion no moi choya Spain senior team tan European Championship sangni sompania champion no moi choin UEFA Nations League sangni somni pathum season khan champion no moi choi boka FIFA Confederation Cup a sangni som pathum khan runner up ani pui bokani mimal choi moina sang adong tam to leya heng zinga langsar zola chuan UEFA European Championship team of the tournament a sangni sompani khan atela Champions League team of the season a tum khatel to bokin defender ani chungin UEFA Champions League ka sangni sompare sompakwa season khan assist nei tamber niin UEFA Champions League top assist provider choi moina adonga La Liga team of the season a tepo tum khatel to in European Sports Media team of the year a tum hnia tel to boka MLS best 11 a tum khatelin MLS All Star a tum hnia tela Inter Miami defensive player of the year choi moina nikum sangni somni pali khan adong bok ani English Premier League te bula ma roi mek tu Arsenal chon an goalkeeper poimo David Raya hi antan atangkai emawangin ham thatna siam sak an duwa kum sangni somni palia angeta an lei Spanish goalkeeper hi contract mui jok pe in a hlo anti tam sak don David Raya hian tuna hian kum sangni somni paria thlengdai contract anei meka heta hian po sei theina tur thuthlung anda tel bok niin BBC in atar lang ani a contract a hian kar khata pawn nuai khat a hlo ni in report ania hei aya tam hi Arsenal hian an hlo tir dona ma se contract reizong ero tidang lam lovin player dangin contract an zia beldan ang lo devin David Raya hi chuan lo le ham thatna lama a contract Arsenal nen an herrem dona chutiang chuan Arsenal hian an thlung nget don ani David Raya hian Arsenal tan season ni a khel chungin English Premier League ka Golden Glove choi moina clean sheet nei tamber choi moina tum ni adong der towa season masa khachuan Nottingham Forest goalkeeper Matt Sales nen andong duna
David Raya hi Arsenal tan hian arin tlak lea a khel thathin ba ka ain hliam mo hle kumsang ni somni pali March thlanua English Premier League match ruk chau khel lo alaneya abak zonga top flight a minute khel thei ang zong a khel kim vek ani kumsang ni somni pathum khan Arsenal in lona an holain Arsenal tan a debut match a khela khami atanga chutin English Premier League ka David Raya aya goalkeeper clean sheet nei tam anam lova David Raya hian clean sheet samthum pathum te meu anei der to ani Italian legend zingami Fabio Cannavaro hi Uzbekistanin an national team enkol turin an royani kha kumsang ni paruk Italy FIFA World Cup an champion hnung bera team captain hi kumsom nga pani mi ani ve towa club langsar lo tam tak manager anga akai hroi to ba ka China national team te po akai hroi towa chumi nuwa Uzbekistan hian tun kara an roi fela Uzbekistan hian an ram chanchina avoi khatnan FIFA World Cup an khel dona nakuma khel tur FIFA World Cup sani somni paru khel turin AFC qualifier third round group A runner up an ni nakal tlangin anin petling der to ani chuwangin Cannavaro hi FIFA World Cup a Uzbekistan kai hroi ma saber ani theidon hriatel ve hrim hrima Uzbekistan hian FIFA World Cup an la khel lova ma se an tlat hran ma khan sangkha zakwa somthum atanga sangkha zakwa somkwa thlengin Soviet Union angin FIFA World Cup hi an khel towa Uzbekistan anga an tlat hran nuwa ero nakum FIFA World Cup hi an khel masak ber tur ani tun hnaya social media hranga Zerdan Sakiri thathar le thu mu turatam hlea chuwangin afum fe lo in soive don ta ila Switzerland playmaker kum samthum pathum mi hian tun thla October ni soma kum samthum pali apum dona au pave ta hle ani hi ain zir chuana Anram Club FC Basela nikum sahni somni pali khana kira achengap thar le viau ani hian ain zir chuana Club FC Basela akirle nuin match somnga pathuma khela gol somni pariat lai khungin asi somni pasari te meu anei tling boka goal contribution hi match somnga pathuma tangin somnga le panga loi anei tling der to ani hian FC Basel hi Swiss Super League no moya choi pui der to boka Swiss Super Cup top scorer choi moina po adong le der to Sakiri hi Basel atanga ain zir chua nuin Basel senior team tan akhela alotlin nuwa heng club te hi azoma Bayern Munich Inter Milan Stoke City Liverpool Lyon le Chicago te tichuan chumi nuwa ain zir chuana Basela hian akir le ta a tuna hian Basel kor a hamek Bayern tan khan match somriat pakhat khelin gol som pasaria khunga assist som pakwa nei tela Inter Milan tan khan match som ni khelin gol thuma khunga assist tum ni anei tela Stoke City tan match som kwa pahni khelin gol som panga khunga assist som panga anei tela Liverpool tan match som ruk pathuma khel mana gol riat khungin assist tum kwa anei Lyon tan match som paru khelin gol ni le assist tum thuma neya US Club Chicago tan khan match som sari panga khelin gol som paruk le assist som pathuma neya soitak angin Basela akirle nuin match som nga pathuma tangin gol som ni pariat le assist som ni pasari aneyani ani hian a careera FC Basel tan hun niam han chungin Swiss Super League no moi tumli achoi pui ta dera Swiss Cup tum ni achoi pui to bok Bayern Munich tana khel chung khan Bundesliga no moi tum thum DFB Pokal tum ni DFL Super Cup tum khat Champions League tum khat UEFA Super Cup tum khat le FIFA Club World Cup tum khat achoya Liverpool tana khel chungin Premier League UEFA Champions League UEFA Super Cup le FIFA Club World Cup tum khat thewa choi boka Anram Switzerland Under 21 levela UEFA European Under 21 Championship a sangni som pakhat khan runner up ani puyani ani hian mimal choi moina sangpo adong tam hlea chuta alangsar zuala chuan Swiss Footballer of the Year choi moina tum hnia donga Swiss Golden Player Award SFAP Golden Player anti choi moina tum khat dongin Swiss Golden Player Award Best Young Player choi moina tum khat dong boka UEFA European Championship Goal of the Tournament choi moina tum khat dongin UEFA Nations League Finals Team of the Tournament a tum khat atela Swiss Super League Top Scorer choi moina tum khat adong bok ani hian transfer market in a chinchia danin club level a senior team tan match zanga som thuma khel towa goal za som pahni khungin assist za som panga te meu anei tela goal contribution hi zanhi somni pasari te meu anei tuna kum som thum pathum mi anime ka wai thalam to hian Anram club tha a wain thami angmai in hun amang mek ani
English right back Alexander Arnold hi Liverpool chul chuak ani ti kan soi to thina ani hian awang lai tak mai Liverpool a chua sana Real Madrid azom Liverpool tran tu ten captain atana hriak an thi vek to nakin loka Liverpool captain ni ngei tura an ngai hi phatsan tua an ngai ta hiala Arnold tan po abo rok ton kha arit ve hle in arin om Arnold transfer chungchanga hian Liverpool mirau pui Steven Gerrard hian ti hian asoya keini ila hetiang thutluk na hi kasiam lawang Arnold hian ris alasang le in kasia footballer thaber te jingami ania talen nei thaber polani ka hmu to a ball pass thiam ber te jingami ani boka David Beckham le Paul Scholes tenen an thiam na lama hian huang khata soi theina lai an om hial chutiang khopa theina nei sang chu ania ma se awang lai tak mai Liverpool chua san adu sia Liverpool atangin contract thara muwa ma se ris lak athang ta zokani tuna chu aris sang taka chuan acheng me ka aris fu ngei kadu saka achan chu ani hi kangai nat kadu tak ani wangani keima chuan Liverpool lukhum ka khum lawani chuan Barcelona le Real Madrid te ang anlo langani boxi chuan hoison lo theilo ani na chena om Liverpool lukhum khum lawa ka ngai tuain Real Madrid ngei hian Mourinho nen khan kalam lo hoin ti tak zetin min dora khang te awang khan ka hrethiam lutuka kaman bok Arnold hi athian thabe Real Madrid a akhela ama a chona ma chon thar adu po ani mai thei Liverpool a engkima hlotlin na achang towa hei hi keima a kachan po in ka hrethiam hle ma se Liverpool lukhum khum chunga ka ngai tua chuan engthil nge iti tak hi enge iti Europa team thaber te jinga mia I oma chumuna chuan hlotlin na ichanga sin European Cup a I hlotlinga tima player satlia po nilovin player poimo ber pakhat inia fans la in an ngai na tak zet chea enge iti tak maile ma se heng thil te hi ke chuan Liverpool lukhum khum chunga tin ani kati ni achan chu Liverpool Football Club hi ka mangai ema wangin ati ani Steven Gerrard hian Arnold hi Liverpool mangai tok lova angai ani bera ama anga Liverpool arin omtlat tura adu hian Liverpool a mangai tok lovin a hriati a chiang hle Cristiano Ronaldo chuan choi moina ngai hlut adong le ta a chu Globe Prestige Award ani he choi moina hi Portugal Football Globe sangni somni panga semna huna Ronaldo hne na hian hlan ania Ronaldo hian adon chan ber chu a career ro pui tak le a contribution ro pui tak wang ani Ronaldo hian choi moina adon nuwa tar langin he choi moina awang hian ka in chuang hle a kumsom ni pani chung national team ta na impact na ba ka tun thleng maya impact na sang tak nen kala chun zom zel thei hi ka in chuang hle min kai shwai thin tu coach jong tele ka khel pui thin ka team mate jong te hetiang ka thlen theina tura min pui tu te chunga kalome kum enge moti chung chu line khel chun zom zel ka duwa kum tam tak ero ka tin zone lem lo mi ten ka chungchang an soi thina abikin ka chung kwa ngei poin tun hi itan chol hunani engkim iti to alom engwangin nge gol sang khat khung kher idu ti te min zo thina ma se chutiang chuan ka ngai tua ve lova ka ngai tua dana chuan keima atangin thil tha kala pe chuak theya club kala tran pui thei zela national team po chu wangin engwangin nge ka chun zom zel lawang ti zo khi ka ngai tua dan chu ani ka hun azo chuan ka in thiar film maidon ani achan chu ka engkim ka pe ka wangin kum engzat nge kala ba kang ka hrelowa ma se ka zong hlana chun zom zel phot mai hi ani ka du chuni kum som ni liam ta kha chuni sela khovel hi eizo vek ka du ti hialin ka soi theyang tuna ero khatiang hun lai ang khan ngai tua thei kani talawa kum hian ngai tua na atidang lamani ni tin mai nun phung mu mal kanaya thil ain thak danglam chak leya chu wangin ka din mun ang atang hi chuan hun rei tak dai ruah man na isiam arem lawang tuna chuan hun rei lote atan ruah man na kasiam ta zoka achan chu mani ka inti chak thar thei dan berani chu chuan adang min pek bel zela chuta chuan ka cheng ta zelani chu wang chuan ania ni tin mai hian nuam ti taka hun man ka du training session te game kan khelte engkim mai hi nuam ti taka ti zel ka du ani abak zong chu nakina afel mayang ati ani in khel result lam hoita ila Nizan Khan FIFA Buasai Under 20 World Cup in Elna Run of 16 Kheltan Anita a match masabera Ukraine Under 20 team le Spain Under 20 team in machonin goal khat aluta
Spain hian minute somni palina a Pablo Garcia gol khung mangin sikhat fain Ukraine hian neya Spain under 20 team hian quarter final anin hlang kai in elna thleng tu Chile under 20 team le Mexico under 20 team in machonin gol nga alu thunga he match hian minute somni parukna Mexico hian Tahiel Jimenez mangin man shuaya minute somruk pasarina Iker Fimbres an khung belin minute somriat na Hugo Camberos an khung bel boka minute somriat parukna Camberos bakin khung bel lein Mexico hian Chile faya ma an hruai nuwa minute somriat pariana Chile hian Juan Francisco Rosell mangin gol khat an khung ve shama goldang lu bel talovin Mexico hian Chile hi gol khatin an neya Mexico hian quarter final anin hlang kaya in elna thleng tu Chile ero an tlata ani zanina hian zanlai peldar khata run of 16 matcha Colombia under 20 team le South Africa under 20 team anin machonanga hemi huna vek hian Argentina under 20 team le Nigeria under 20 team te anin machon don boka naktuk jingdarli le achan vea Paraguay under 20 team le Norway under 20 team in machonin Japan under 20 team le France under 20 team te po anin machon don ani FIFA under 20 World Cup khel chunjom ani don ba ka hian FIFA World Cup na kumsani somni paruka khel tur khel phak tur zon na qualifying round po khel chunjom tur ania Africa khomol puyaram sang ten azanina hian an khel chunjom anga chuba ka chon international friendly match khel ani don boka hei ba ka hian mechelamin elna UEFA Women's Champions League in elna po zanina hian darsom le minute som pangale darsom panni le chanvea te an khel chunjom don ani BBC na transfer thuleng atarlan te ngai thak chunjom ta ila heta hian melin tar langin Manchester United forward Joshua Zirkzee kumsomni palimi hian United a atlak lumlo ema wangin khelna hmun achan hlei theilo awangin January thla hian input chua aril ruka a kheltam theina turlam club zom adu ani nakum sani somni paruka FIFA World Cup khelani dona hemi huna hian anram Netherlands tan Ireland ve ngei theina turin club level a kheltam amamoa chuwang chuan Zirkzee hian a kheltam theina turlam club pana United chua san tumna nein tuna hian ain ruah man mek Football Insider in tar langin West Ham United chuan Zirkzee hi an base meka Nuno Espirito Santo an team manager hian attacking lam ti chak adu na konga Joshua Zirkzee hi ai lo zinga mi ni in tarlan ani Mirror in tar langin English midfielder kumsomni mi Kobe Mainu po hi Manchester United chua san tum zinga atel zela ani hian January thla hian lonin club dang apan ngei base na po alian hle Talksport in tar langin Manchester United player zinga Harry Maguire hi chua du lo zinga mi ania kumsom thum pani mi English defender hian United tan khelchun zom zel adu ani Mase United hian season kalmek pia lam hi an chorchun zom ani chuan Harry Maguire hian lo ati niam phal atul ve mai thei chuwangin Harry Maguire le Manchester United te hi anindor atul don ani Dasan in tar langin Chelsea manager Enzo Maresca chuan France defender Axel Disasi kumsomni pasari mi hi tuna squad anei meka hian defender mamo na sang le ma sela lak let atum lova Axel Disasi le Raheem Sterling te hi Enzo Maresca hian ain san chunjom zel don ta ni in alangani Sky Sports in tar langin Leeds United chuan January thla hian Fulham atangin Wales forward kumsomni pariat mi Liverpool chul chuak ni bok Harry Wilson laklu antum don Fijales in tar langin Leeds United forward lui tuna Barcelona tana khelme kumsomni pariat mi Brazilian Rafinha hi Manchester United in laklu antum dona Mase amanatan sumsen tamangai don le Paul Magdalena somni Borvel sen ngam atul don ni in tarlan ani Italian journalist Rin Clark Fabrizio Romano tarlan danin Saudi Arabian club lang sarjinga mi Al Ittihad chuan manager thar an neita a Sergio Conceição Portuguese manager hi kumsani somni pasari thlengdai contract an zia pui Saudi Pro League champion team hian team kai hroi tu thar an nei don ta a ani hian coaching staff engemozat Al Ittihad a hian a hruai tel bok ani kan topic hnung ber chuang kai ta ila voin October ni ria ta hian Arsenal defender Ben White hian kumsomni pariat apum ve ta a ani hi English defender Englana piang fit rugle inches khata sang ania aming pum hi Benjamin William White ani Mase Ben White in atoi zong in khovel chuan a hreber thung ani hian Kingswood Academy a football a zir hnuin Southampton le Brighton Academy azom lea
Brighton atang hian inzir chuakin Lonin Newport County le Peterborough te Leeds United tan te a khel lea anua Brighton player poimo ani hnuin sangni somni pakhat khan Arsenalin palmak te lue somnga sengin an leya heti lai hian kum somni pathum mi chau alania Brighton senior team tan po match somli pakhat chau a khel man ti chuan sangni somni pakhat atangin Arsenal tan a khel tana tun thleng hian Arsenal kor hata zelin match za somruk pathum lai Arsenal tan a khel towa goal ruk khungin assist som pani anei tel bok Ben White hian anram England tan po match li a khel ve to ani hian a career a man to china Leeds United tan khan EFL Championship no moi tum khata choya Arsenal tan no moi pakhat choi to in FA Community Shield sangni somni pathuma an choi kha niya England kor hachungin UEFA European Championship runner up medal adong boka abak lotlina lian tham chan anei ri lovani ani hian mimal choi moina adon to zinga Newport County Lona a khelna khan player of the year choi moina adonga Leeds United Lona a khelna ve khan young player of the season choi moina adong boka PFA team of the year a championship a season khat alang boka Brighton and Hove Albion player of the season choi moina sangni somni pakhat season Arsenalina an leihma che season khan adong bokani hebaka hian the Athletic Premier League team of the season a sangni somni pathum somni pali season khan atel bok ole khati chin kha tung tuma football ti kan ngai thak the chin chu nile photro se